Halo, Horas, salam jumpa di YouTube Sang Deliver Pakpahan. Ini sedang berada di Kecamatan Cianjur Mula, Desa Siboro, Huta Sagala, tepatnya di bawah Gunung Pusuk Buit. Sedang mengikuti acara adat Sormatua dari Hula-Hula Naposo. Acara yang sangat bagus, disambut dengan gondang bolon sesuai budaya adat Batak. Mari kita saksikan bersama. Amang buru nungaradi hami hula-hulamu ima hula-hula Naposo marga Pakpahan. Gale. Jalamu borui boras pirnai borang di ulat teh. Terus sama mah. Gabe majalah Horas. Ison amang boru hula-hulamu ima hula-hula Naposo marga Pakpahan. Gale. Nung saat kami di Pugun Yalamam Munon. Diataran na bilangon, pangataran ni anak, pangataran ni Burmon, di pasu-pasu tuat kita saluhutna. Gale. Di ngaroro nami mangguru. Dinang madua dulu amang borong nami nang sorong maduaon lima opujuhan nasa na pala rohami di partikyanon lau pasahat adat hubog kami di son para buwipir songon sika iya eme na marluduk dalam pangidong mga napong tumakta di bata asang giyak maluduk di hamu hagabeon luduma ng akaparkorasang madudura janani asa songon nidok nina tua-tua firma poki baul-baul ma pasalongan firma katumo sa luhut na luju-luju mo dia mo nang akapasamotan madudu dia mo sa luhut na pagparan niya mong boro nami pangiduan nami dia mo na asa totok kamu sada si sada roha para kita hatari duwag ko si sada roha mamu si sada tahi asa saut at kapasa-paso itu at kayo muna. Terus ramu tudulog tuturuan majalahi akan nauli akan natin gani. Asa doon namin songkatan tua lumak masilit juang lumak sa binabuan manang bibiyag mo maringanan sa disimahamu di pas-pas duat ka otan at kapasama asa bunan niya puli madidulog ni sabongan dorong niya mo kanauli luju-luju mah dia mau nangat kapas samotan bolu amang bor namion nang nasangat dol pala na jaga nang sormo diawa nang takas mahurat tuturu marbulung ti podugijang mardak katusulangun marati tu apira jadi amang bor pasong parpun ulong nami lima ulus nagajang si toro rabu ulus na hafal tuhamu saluhuna tumpe perpunguan tuak kebokaran ni amang boro nami. Gabe. Persongorong makon si amang boro asay termangaradihat kamu amang boro. Gabe kan mama. Iya tuh huni amang boro nami onom. Halo. Jadi berdelo kan non ubat kami ulus tu hera nami ini bapak Joy. Baru bangiuk ma tu lain nami Pak Johannes. Baru langsung matu buru risma sana bendo buru deh baru terperjero manom situ kau punami mas Joy Popu baru langsung manon tu bahoku si anak ima si Johannes ima bahoku pangguar las perpungume tu bahoku saluhut na si anak las same tu nini soniro nang tu bahoku boru las ima tu nono gak ada jangan dia mau perkosi nami Abad damang maju godang mula-mula
las padomu matukod ng soba do god ng liat-liat las padomu matukod sa purmanami asa ang giat marmula gabi marmula horas ma sa luhut keluarga besar Siboro tarlumomi ma di paparan niya mang moro nami na usar maduon jala asa liat gabi liat ma parorasan di hitaw sa luhut na bagna mamang mulai tema pergosi nami jadi abang buru tuh kulak kubang keparnya memburu nabi nabi terpasat kami las parawamu ang buru gari lah jadi oke kamu saluhuna kahela nami buru nami kusong itu ulus nabi terpasat kami dia mu saluhuna kahela nami buru nami las parawamu tuat tama namanggohi pas-pasuna asal orang nami songkatan tua sa isolo sa matubutian nunga ba saat kami ulus tuhan muna sa mamutupang gabian sa matupar horasan jadi apa yang baru hatan nauli hatan nadenggan nunga ba saat kami songkatan isolo tua asar pangan madalat tuhuta beladut dalat tujabu jaka hatan nauli hatan nadenggan hatan pas-pasuan nak ba saat kami apu hamu mahok bertongan di jaru Maduduk maulah ni ma dirajai ulo dan kami pahan masih nang rubulo rombongan. Jadi itulah ngagok hata pasuk-pasuk hata po dari satu tulangi itu hanya kabuk para pondere mo. Bahal sa ituat kama nama masuk-masuk hika sa loob na terlumuy na di mo nasud apa natin yun. Masalohon masukan mata di tula sa manilok ni tulangi asa harbangan matutula na tu jabu. Pasok-pasok na sa punya saat ni Rajay basay apuan namin may martohan ni Jabu naksudat pulun nakbesugari kaliya naksudat arak do o praja kami molok at berenan na sa dia jadi may Roma nakkabi raja kami asahok mamupadulong mabulis isang tula abang kadya namin may mabsoba mahami tulong namin papahara sila ng rumbulo-rumbongan bagdaw ang gundang subbay gabi ma amang buru jolo wama do kama jo mang buru gabi mulai ate ma dia mo sa luhut na amang buru nami Raja Siboro terlebih ma di saluhut paparane amang buru nami noksor maduo las roha nami di patikenon amang buru kung jagar doha nami di bet kamu terdodo mo akanak ni Raja asa songon duduk nila dua pak digaja tu pak nehora anak ni Raja doamu jala bau penabora sepuluh ada dua jadi amang baru mulai hati mah dia mau saluhut na ada lah kasih kopi mah amang baru sama asalan mah dia mau perkosi nami kalau nong sikop ada tu pasangan kami ima dia ada persor matulon yang amang baru nami
hatan ina dua-dua dono nami tinawa tiu bina itu panuhatan bedamang mas tiu las padomu ma dua satan Bayang, bayang. Horas sekali itu selalu